Udalek ere ez dute onartu. Denak esaten dute ez daudela dos. Bestea beste linea askotan murrizketa izango da 50%. Beste linea batzutan eta beste egun batzutan izango da 50%ko murrizketa. Aurreko foru gobernua lehiaketa egin zuela eta oraingo foru gobernuak lehiaketa hori bertan behera utzi zuela. Llegamos nosotros y tuvimos las primeras llamadas de los alcaldes y alcaldesas de comarcas como el Goierri, que nos pidieron, por favor, que dejáramos de pasear autobuses o de mover chapa, como se dice, por todo Goierri, porque estaban vacíos. Baina ez, gertatzen dena Hernaniko udala, Lasarteko udala, Usurbiko udala, Andoaingo udala, Urnieta, Astigarraga, Bilabona, Irura, Tolosa, denek esaten nahi dira, zerbitzu horren proposamena beraien herritarren kontra dijoala. Eta hola esaten nahi dira, mozio desberdinetan, hola esaten nahi dira. Beitu, adibide simple bajarrikoet, baina udalerri guztien mozioak irakurritzezkegu eta hildo berberatik dijoazte. Tolosakoa. Hau da, EAJ eta PSOEk onartutakoa. Esaten duena da, aurre proiektu honek eragin negatiboa du herritarrengan. Aurre proiektu honek eragin negatiboa du herritarrengan. La Diputación pretende racionalizar y mejorar estas líneas tal y como ha hecho con el resto de las comarcas de Guipúzcoa. Porque hemos hecho una reordenación, eso que a usted no le gusta nada.